Hormatly halkara forumuna gatnaşyjylar, häzir onuň alhyzreti Qırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Nurgojawich Japarowa söz berýän. Söz sizden. Urmatly Serdar Gurbangulievich, ardakly өлkө başçylary, bugünkü iş-çaranın urmatly katışuwçylary, algaç Türkmenistan prezidenti urmatly Serdar Gurbangulievich Berdimuhamedowga, ulu Türkmen akyny jana oýçulu Mahtumkuli Fraginin 300 ýyldygyna arnalgan mezgil menen sivilizasiýalaryň özara baýlanyşy, tynçlyk jana önügünün negizi el aralyk forumuna gatışуу üçin çakyruusuna tereň razyçylygymdy bildiremin. Men bugün süýlej turgan sözümdi Kırgız elinin ulu жазуучусу jana oýçulu Çıngiz Aytmatowyň Mahtumkuli Fraginin çıgarmaçılığı jönünde aytkan tömönkü sözü menen baştagym gelip turat. Akın Mahtumkuli'nin sözlerinin bizdin günge jetkeni bul Türkmen elinin erdigi. Mahtumkuli Türkmendördün jüreginde saktalıp gelgen. Düýnö gezgen bakşı dervişlerden oğuzunda, çoň kiçine joldorda, bazarlar menen gerben saraylarda, boz üýler menen çawandardın oçogunda aytılıp gelgen. Akındın saptары menen joog attanıp, ölümgö da tike garaşkan. Mahtumkuli'nin ırlары jarık düýnöge gelgen ymyrkaýdy tosup alıp, al düýnödөн gaýtkanda da bozda uzatkan. Uçurdan paýdalanyp, Bordoş Türkmen eline düýnölük deňgeldegi akın жазуучулардын katarında Kırgız elinin ulu жазуучусу Çıngiz Aytmatowga istelik turguzgandygyna tereň ыраазычylygymdy bildiremin. Bizdin Türkmen bordoşlarybız Mahtumkuli Fragi bul kart tarıhtagy jön gana ısım emes, al erkindiktin, adamgerçiliktin jana jogorku adep ahlактын simvolu bolgondugu menen oşondoy ele ulu akындын oroşon oýlary jana çıgarmaçylygy mezgilderdin, elderdin jana sivilizasiýalaryň ortasında köprü katary hyzmat kılgandygy menen syymyktan alışat. Mahtumkuli Fragi özünün poetikalyk düýnösünde eldik çıgarmaçylyktyn bardyk tüstörün baylygyn çogultalgan. Anın çıgarmalary birimdikke çakırgan küç da bola alat, antkeni poeziya baarlaşuunun universalдуу jolu bolup sanalat. Mahtumkuli Fragi öz ırlary arkылуу adamdardy ыймандуу, mekençil, aýköl, erjürek jana arnamuslуу bolууga ündegen. Akındın osiyattary bugünkü günde dagы aktualduulugun jogotpoy gelet. Anın çıgarmalary koomdun önügüşüne zarыл bolgon nasihat kepterge jana bardyk muundu biriktire turgan akılmandykka bay. Bugünkü günde akındın 300 ýyldyk marakesin belgilep jatıp, eki eldin kaada salty bir-birine tygyz baýlanyşda ekendigine küwe bolup turabız. Mahtumkuli Fragi bizdin eki eldin bugünküsü menen geleceğin tüzgön sivilizasiýalar menen mezgilderdin öz ara baýlanyşyn bildiret. Anın çıgarmalarынан tınıştıkты, elder ortasındağı özara ынтымакты saktoo jana tarıhtan alıngan sabaklarga tayanуу menen önügü öskön turuktуу gelecekke kanti umtuluu gerektigi boyunça soboldorgo жооп табууга болот. Kırgızstanda bordoş elderde ele tarihi muras urmattoogo negizdelgen ruhani madaniyatты jogoru bağlaydı. 2023-жылы Kırgız Respublikasında Mahtumkuli Fraginin 300 ýyldygyna karata Apaz Jaynakov atındağı Batken Oblustuk Muzikalyk Drama Teatrının sahnasında ulu Türkmen akınının ömürü jana çıgarmaçylygyna arnalgan Mahtumkuli spektakli koyulgan. Atalgan spektakl oşol ele жылдын noýabr ayında Türkmenistanda da ötkön 4-nji el aralyk teatr festivalinde da iýgilikli görsetilgen. Ötkön haftada Bişkek şahrında ilimi çıgarmaçylyk intelligensiýasynyň gatışuusunda çygyş poeziýasynyň klassigi Mahtumkuli Fragi'ge 300 yıl attı ilimi praktikalık konferensiya uyuşturulup, anda Kırgız tilinde tandalgan çıgarmalardın tandalmalar kitebinin bet açarı ötkörülgöndüğün belgileye getkin gelet. Urmatlı delegasiya başçıları, bugünkü forum ezelten ele tarihi tereň tamırlarыбызды biriktirip gelgen, bizdin өлkölөр ortasındağı madani humanitardık kızmattaşlıkты çöngdөө üçün bekem negiz katары kızmat kılaryna işenemin. Bugünkü gündögüдөй forumlar bizdin eki eldin ortasındağı baýlanyştарды kеңeýtүүgө jana tereňdetүүgө unikaldуу ayançany түзөt desem жаңылышпаймын. Alar dialogdu bekemдөөгө, келечекте tygyz kızmattaşууga öwelge bolot. Antkeni madaniyat menen ruhani düýnö ынтымактын, тыныштыктын жана эл аралык кызматташуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Азыр биз düýnö
жаңы кыйынчылыктарга туш болгон доордо жашап жатабыз. Климаттын өзгөрүшү болобу, ааламдашуу же технологиялык революция болобу, биз баарына туруштук берүүгө даяр турушубуз керек. Дал ушундай учурда биз өткөндөрдүн сабактарына өнүгүү жолун көрсөткөн улуу ойчулдарга кайрылууга тийишпиз. Орток бабабыз Мактумкуле Фрагинин калтырган мурасы сабырдуулукту, өз ара урматтоону жана жалпы ынтымак үчүн кызматташууну ар дайым эскертип турат. Урматтуу кесиптештер, сөзүмдү жыйынтыктап жатып, Мактумкуле Фрагинин 300 жылдыгы жөн гана маарек эмес, бул биздин келечек муундарыбыздын алдындагы жалпы жоопкерчилигибизди эскерте турган иш-чара экенин баса белгилеп кетким келет. Бул тынчтыкты сактоо, ар бир элдин каада салтын урматтоо, өз ара түшүнүшүү саптарына негизделген коом түзүүдө башкы жоопкерчилик болуп саналат. Маданият элдин башын бириктирип гана тим болбостон, жаңы жетишкендиктерге шыктандырары дагы белгилүү. Ал бири-бирибизге урмат-сый жана ишеним көрсөтүүнүн негизинде түшүнүшүүгө, кыйынчылыктарды жоюуга жана бекем байланыштарды түзүүгө жардам берет. Учурунда улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Мактумкуле Фрагинин чыгармалары тууралуу маданий мурастын маани маңызы тигил же бул элдин улуттук байлыгын башкаларга марттык менен жайылтуу, башка элдердин маданий баалуулуктарын камтуу менен руханий жактан өз ара жакындоо процессине салым кошуу болуп саналат. Мындай маданий мурасты таратуучу жардыланбайт, тескерисинче алганы көп болуп, руханий жактан байыйт деген экен. Форумдун бардык катышуучуларына өлкөлөр ортосундагы тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө кызмат кыла турган ийгиликтерди, жаңы идеялар менен жаңы ачылыштарды каалаймын. Мактумкуле Фраги сыяктуу улуу ойчулдардын мурасы бизге, биздин мындан аркы ишмердигибизге жаңы жана ынтымакта жашоого дем бере берсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Hormatly Sadar Nurgojayevich, çoğun manili çıkışın üçün köp sağ olun. Siz akıllar şahirimizin yürücülüğünü öğrenmek bağıtta giyin kolluğu veriyanlar. Akıllar şahirimizin 300 yıllık toyuna bağışlanıp bir neçe çareler geçirildi. Hormatly Sadar Nurgojayevich, Maqtumuli Fragini Qırğızstan'a vaqt etmekte bitiren hizmetleriniz için sizi büyük akılların 300 yıllığına bağışlanan jubiley medali bilen hem siylaglamak barada karara geldik. Siylağınız kutlu olsun.